watatoka. Nebugeririo na kigiriko kinene thutha wa muingi barabara-ini ya Ruai bypass gicigo-ini kia ubunge gia Kasarani kaunti-ini ya Nairobi kwiyonera gikuo na maitho. Wametoka. Ica ici cia thimu iroirwo mairia-ini ma hwayo wa wakeri ngari ino igikuo na gutonyerera mai-ini kumana na mbura nene iria irathie na mbere guthandana muciĩ-ini munene wa Nairobi na icigo-ini ingi itiganite cia bururi. Ngari ngina guku ngari iria ciakuitwo ngina ni mai irando akira magai guteithio kurutwo kiria mitaro-ini ya mai guku barabara. Undu wa keri hena rori rari thiini rori yo koja na ngaira rutu mathaa maitha toro gukorana na mai maingi. Hai na rori, hai na premium, hari na nduthi na andu a maguru. Tiganitha cia eroreri aikari na ehetukiri Ruai no kuganwo kungiraganwo ng'ano itari cia gikeno indi cia kieha. Sasa kwa ile harakati kuna mzee fulani alikuwa amesimama hapa, nikamwambia asimame maji tulie, hakusikia, akaanza kwenda. Wakati alienda maji ikainua gari juu, ikapinduliwa, ikaingizwa kwa mtaro. Mimi na wenzangu tukaona mzee maji imeanza kuingia ndani ya gari. Mzee akaanza kupiga nduru. Sisi wenyewe na wenzangu tukaenda tukamuokoa yeye na bibi yake. Tulisimama zaiti moja ya daraja, tukasimama hapo mguu mmoja kwa hii pande ya right, ingine pande ya left. Ndio sasa tukaweza kuwaokolea, tukawapuluta kutoka kwa gari, wakashikana manguo mmoja kwa ule mmoja na ule mwingine. Ndio sasa tukaweza kuwatoa. Aikari marauga thina munene wa muiyuro uyu umanite na wira muru uria warutirwo ni akia barabara ino makiuria thirikari na mwene kandarathi uria warutire wira ucio kuoya uigiririki. Ha bypass ino itu ri iko ihuna tare vi riu ha mai mathe moka mothe mokaga ha kianda riu ati tungihota kuhoya thirikari tafadhali twa muthaitha muke mututeithie hari undu wa mai oko ti uguo tukuithwe na tukona andu a wikia kura 2027 ajeni muratubatara. Aikari marenda mahitia maria mekikire waki-ini wa barabara ino marungwo na ihenya gutanatuka. Handu uyu kira cimarekera karabatire magari gwikira tari tunnels niguo mahingure barabara iyo tuike nene niguo mai magahota kuthie. Si mara ya kwanza hapa ku flood, kama wanataka tuwekea bridge ya kupita kutoka hapa kwenda pande ile nyingine, tunaweza furahia sana kwa serikali ya sasa tuko nayo. Watusaidie sana sana juu ikinyesha hivyo kuna watu wengine walala nje. Unaona mpaka magari zingine zinabebwa na maji, kuna watu wengi sana, hata tuseme tu ni Mungu. Hamwe na uguo ahuthiri ya barabara moritio kugia na umenyereri gutari gushindana na mai mahoreru kana maria maratherera riri mbura irathie na mbere na kura. Wenye wana drive wasijaribu ku risk juu maji ni mingi inaweza wabeba, wanaweza park at least like for 30 minutes waone maji kama inaweza pungua then waendelee na msafara wao. Ruhonge rwa urathi wa riera ruonanitie mbura ino ni ikura kwa ihinda ciumia-ini iria irumirire miena itiganite ya bururi. Iribotera Inooro TV, ritwa riakwa ni Mwangi wa Maina.